rukoragwo ruri rugendo ruritu kuri aciari aria managia ciana thikũ ciacio itari nginyu, rugendo ruria rwanatiga ingi na mitangiko ngũrani mũtũrĩre-inĩ. Mukami Mwaũra umwe wa atumia aria manekora thĩna-inĩ wa kũgĩa ciana thikũ ciacio itari nginyu, nũndũ wa kũmakania ni ati atanaheirwo ciana ithatu hamwe iria agĩire irĩ cia mĩeri 6. Wako wamefikisha ule wakati wa kuzaliwa, walikuwa wadogo, walikuwa kilo 1. Aliyekuwa amepita sana alikuwa 1.2 kgs, na kutoka kwa delivery room walipelekwa kwa NICU, inaitwa neonatal ICU. So hapo aliweza kukaa miezi ingine 3. Mutinoni ati igĩrĩ cia ciana icio citiahotire kuhonoka ona thengia wacio kũigwo macini-inĩ kwa ihinda iraya, no ũyũ nĩ ũndũ waritũhĩire ngoro ya Mukami. Walipata jaundice, ile mtoto kukua yellow, but hiyo ni shida ambayo inapata watoto ambao wamezaliwa kabla kufikisha sana. So kwa ile kitanda ambao wanawekwa tu pia kwa light ya UV kuwasaidia. Pia walipata pneumonia. Walikuwa nakosa damu some days, so tulikuwa tunawafanyia transfusion once in a while. Na mmoja wao ambaye alikuwa wa kwanza alifanywa resuscitation mara kadhaa, na katika hiyo resuscitation alikuwa anapata brain damage. Gĩkeno kĩnene kĩa Mukami nĩ ati mwana wake ũmwe no rĩororete gũkinya mĩaka 8 ahonokire, ona gũtuĩka mwana ũyũ nĩ akoretwo na mathĩna matiganĩte mogima wa mwĩrĩ. Alichelewa kukaa, alikaa na miezi 9, na kukaa vizuri kabisa alikaa na miezi 10, na watoto wanafaa kuanza kukaa miezi 4, 5, 6 hapo. Alitembea na miezi 18. Bado hata tunavyoongea hajaweza kuongea vizuri. Mitangiko itiganite iria Mukami atunganite nayo ureri-ini wa mwana wake ikoretwo ikimurituhira, na ona rimwe anekora akiaga iria ria kuongithia mwana wake. Alafu ilikuwa mimba yangu ya kwanza, so sikutarajia kupitia haya yote. Nimepoteza watoto wawili, niko na mwingine ambaye anahitaji kuangaliwa. Alafu watoto ambao wamezaliwa kabla wakati wanahitaji maziwa ya mama kabisa. Yani hiyo ndio kitu ambayo inawapea immunity. So ukipata stress, maziwa pia inapotea. Na nĩũndũ wa mĩtangĩko ĩno, Mukami akoretwo akĩmatha ũgĩ kuma kũrĩ ikundi ngũrani cia gũteithĩrĩria atumia arĩa marĩ na moritũ ta make, na nĩũndũ wa arĩa marabatara ũgĩ ũyũ akoretwo akĩũheana kũgerera nenda cia ũkinyanĩria. Sisi huenda kwa hospitali za kama Pumwani ama Kenyatta, kwa sababu huko wamama sana hawajiwezi. Tunawapelekea diapers, tunawapelekea nguo za watoto, tunaongeleshea, kwa sababu unapata huko ndio wako na shida mingi na hata hawasaidiwi. Igongona rĩa kũririkana mũthenya ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ rĩtabanĩirio thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy, na kũrĩa mũtabania wa mĩhang'o ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Ndagĩtarĩ Mercy Mwangangi oigĩte atĩ thirikari ĩkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria arĩa mekora thĩna-inĩ ũyũ. There are a few interventions that we've put in place there. One of them is this intervention today, launching the guidelines on the use of chlorhexidine. I've seen other interventions that look at trying to ensure that we know which babies are born in preterms. We've been able to take that data and we are using it to inform our decision making. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithĩra wa Kĩhara.